Muraho nitwa MC Deo. Muri iki gihe duhanganye n'icyorezo cya coronavirus, ndashishikariza buri munyarwanda wese kukirinda no kukirinda abandi. Hari inzira zigera muri 7 zo gukaraba intoki neza nk'uko tubibwirwa n'abahanga. Banza ugafungura robine, ugatosa ibiganza, ugashyiraho isabune, haza n'inyuma y'ibiganza. Gukaraba mu buryo bwiza byibuze ni ukubikora hagati y'amasegonda 40 ndetse na 60. Uhindura no ku kindi kiganza, haza hano hagati y'intoki, haza ahangaha, ukavanaho umwanda aha ku gikumwe, maze ukavanaho umwanda uri mu nzara kuba hagati mu kiganza. Ubundi wa mwanda wose uba wagiye ku ntoki, ifuro cyangwa se isabune n'amazi biragenda bikavanaho wa mwanda wose. Wa mwanda ukamanukana n'isabune ndetse n'amazi. Agatambaro nyuma ukiyumukisha agatambaro kabugenewe bita mu ndimi z'amahanga eswetu, kiyumutsa warangiza ugafunga amazi yawe, ukanahonagura hahandi wakoze, ubundi ukajugunya ikibutere cyangwa se dustbin, ukajugunyamo umwanda. Dukomeze kwirinda icyorezo cya coronavirus, nirinda nanjye nirinde. Murakoze.